Namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel namuntlha of course mi ta khelela hosi ngoma Mr Post loyi nga ta hi khe n'wi linka na Mpanyasi man producer. So ka of course ra ti 29 ta September no fane vona hi post ka page ra hosi ngoma Mr Post mara ni nge voli ku swi ve a surprise because already ave hi xona ku swi moya u bawu ya kwini and stuff like that. So hi fike hi vona hosi ngoma Mr Post a fika tsala this post la nga fatsela ku lava i Magigwani na Ndlovela hi vona vatlangi va filimi. Namuntlha late hi yisa tiko hi clip ma 2K. Okay, then we got DJ Gift ngone already on the DJ Gift car producer producer ka hosi ngoma Mr Post even then a khavekela very Ndlovela lo ku nga very already ngoi already I introduce na ka channel la Man King maybe I'm gonna say I'm introducing already kuna yena ta party yet the producer leka hosi ngoma Mr Post mayona makale so yena the other individual ye mayona makale so lo swo confirm very ku swi very clear ku ri ku ve na ku hambana ku karhi between hosi ngoma Mr Post laha swo swi nga ri clear swilo swa kona because loko ho va hi khe la ku tsundzuka very hi memory ya hina lanowa ku ya hi sequence ya kona the previous year a hi vona khathemendela track ya Ben Mayenga ni ngo vekela that clip hi kota ku continue. Even then the following year 2025 hi ti 16 ta May yo fika hlamula fika tsala this post la nga fatsela ku hey Mpanyasi the producer na ku mi tivisa leswaku ni ta va ni yimile nyana hi swa music kuseka sweswi ku fika nkarhi wo karhi danku hulu swa fika tsala swona swi nga fika hlamarisana because ku ri wa yimo leswi project ya hosi ngoma Mr Post yi lava ku sungula ke mayona mhaka leyiwa. And then ku veka yena ku hi ti records ta yena la vela nga swi kombisa ku ya se vuye straight a ku ri ti 8 kona nga fika tsala ku back to the keyboards and stuff like that leswi hi nga fika hi swi vonisa swona sweswo even like a day before vela or some few days before vela hi n'wi vonini a ri ku chayeni le ka hlavusikiza mara a va chaya swa vona a swi ni hlamarisanyana ku va va ri le tlhe hi vona ku na Ben Mayenga and the president and stuff like that leswi a hi fike hi vona swona la and stuff like that. So ni khana ku tala ka Man King vela as early as vo June project already sa yi sungula as you can see kha tsala ku post so kwalana as you can see TV's Ndlovu so already like a swi vona ka hosi ngoma like project sa yi sungula as early as June ku nga period leyi Mpanyasi a fika kombisa ku yena se wa wisa so ni twi na ku loko se ni kha ni langutisa la se kahle a ri ku avoideni nga vula tani ku se Mpanyasi a ri ku avoideni ku ya ku la ku va a ku chayeni le ka hosi ngoma Mr Post le because like a swi make sense ku ri a nga fika a ku siwa wisa during the period la project yi sungulaka so swi ti komba ku loko khe hi languta in overall se a nga ha ri ku swi laveni kahle ku ya a chale ka hosi ngoma Mr Post for various reasons hi nga ti tivi in overall ku vulavula ntiyiso. So as per tradition very a swi to hosi ngoma Mr Post munhu wo xavelela diza ku xavelela hosi ngoma Mr Post yo fisikisa sweswiya swi ti komba sa tindlela swa yena ni vona a humese nyana risimu nyana la ya a famba ku na Gonde Boy very ni yena i producer so yeah okay. Risimu ra koheleriwa so a redzi but ku hi history swi tani swi tiveka we a swi talangi munhu loko a hambana hosi ngoma Mr Post a swi talangi swi hetela swi fambe kahle ku ze hambana hosi ngoma Mr Post so a redzi kumbe swi ta n'wi fambela kahle we never know hi leswo. So very clip ta kha hi huma later on same day today very so mitamu kha mi jaja mi twa hi ku twa ka n'wina ku Mpanyasi wa miseka ku hi clip or ku na improvement na hi leswo loko ri amukeza mi subscribe banda kombela mi klika subscribe. Wena awu understand akuloboli mina ne akuloboli mina kulobola female
mina va landzela ku ri ni ta va ta fika va swi vona ku swi endlisa ku yini mina wa swi tiva ku mina we right ngopfu ne and a ni nge pfuki ni ku cincerini wa swi twisisa ni ri ni koma ni yingisa ni vulavula ni koma ni nyika chansi vulavula mina ni nge pfuki ni ku cincerini ne a hi mina ni endlaka sweswo ko va family va n'wi lo decide ku okay hikuva swi vona ku okay swilo a swi le ku hlanganene va ku okay we ku lovolela yehe a kota ku tshama a hi mina ni nge te mina xikolokolo na n'wi lovola wehe ni nge pfuki ni ku lahleni wa swi tiva ku mina wena hi tshama hi ri swin'we se wehe twa hi yingisela hi voho va nga ta okay wehe hi ta ku endlela swilo hinkwaswo wehe u fanele va i vuyini ntsena